Sahle-Work Zewde yashyizwe ku mwanya w'ubuyobozi bwa Etiyopiya nk'umugore wa mbere wabaye perezida w'icyo gihugu. Yatowe n'abadepite bose nta numwe wifashe. Muri Maroc nubwo havugwa uburenganzira bwa muntu buhohoterwa n'abayobozi, abimukira amagana bakomeje gusubira itangiye bizera kuzabona uburyo bwo kugera ku mugabane w'Uburayi. Guverinoma ya Somalia n'abayobozi bo muri ONU bahuye baganira bashaka ibisubizo ku bibazo byashyizwe ahagaragara n'urwego rwo hejuru rw'igihugu rushinzwe kwagura imijyi. Muri Afurika y'Epfo ho Minisitiri w'Imari Etiyopiya yavuze ko agiye kwita ku kibazo cy'umwenda mu ijambo yagejeje ku nteko ishinga amategeko ku ngengo y'imari igeze mu cya kabiri. Naho muri Libya isosiyete ya lisansi ya leta yakoresheje inama yayo ya mbere y'ubucuruzi mu myaka 4 i Benghazi. Yizeye ko iyo nama izavugurura umubano wayo n'ingabo ziyobowe na Khalifa Haftar.